Hello guys, this is Donoram Yakchang and welcome back to Prungkang YouTube channel. So, okay, pagi tina chungchi na litina video sta. Tini bo video sa ka rolop nuko na jem yawo YouTube chiyo update sta paimo ketham updates tuye ketham updates sta paimo abno tuye tina rono bo video sa nuko na kem yawo ang mail mai so 20 May 2021 no ke ada da prune 19 May 2021 ro mai so nei butongo ke no phuno mai so na no jan jan mail lo ke ha YouTube team ro chuno mail ta mo tong ka ro YouTube term of service changes ye ka mail ro mai so nai ka bro updates ke tham slide mo to updates ta ka bo updates ta rolet mat ma pi tini chung bo video so silai na ke phai to wa chung ha ye nei legra na chini Gmail app so ke Gmail lo phai ye chung chini mail check ye na gra na mat ma service change ke mo to ke mat ma updates ta to wa mo no mobile screen lo tini abong ke phaide taw chung pui lawo chini Gmail app so thangye mail nai negra na mail nos kan check ke negra na matma mail hyo motong aborono taw chung silai grana ke taw bo Gmail khusana noni bo non smartphone jan jani Gmail khusadi Gmail apps ke taw ambo khusari ne boro click ke ye inke Gmail khusape ke nai di nro bo sa katha o ke ha nai nok na mail ta phaimo bo YouTube chiyo ke ha mail hyo mo bono nro ni Gmail lo nro check ke nai di phaya ha singke bono we ha refresh ke di non Gmail lo bodi ke tola dung lai di to ke bodi ka automatic refresh onai refresh ke pe ke non te bodi ke mail mai sonai nro ke bo mail lo ke mat ma saya chung to phai di bo mail lo haye nai negra inke phai di to bo mail lo click kena nai di ba changes to YouTube term of service YouTube team ro hui mo se bo mail ke phai di to chung bono khusa negra na ke boro click ke ha aboro click kepe ke nai di bode ke phayo inke phai di taw chumbono naikhle ne legrana YouTube team role chono manuso tuye mail hui pitong aket makhu porno so tuye chono servi tong taw chung abono silai negrana ke abono taw bono pore ye naikhle ya kosis kan wan rono knuri nai bo mail lem sa de do so pai pi akem sa de do chono bo bro mail hui pi abo pon rono ko yeri nai ke boro click ke nai inke nai di bo mail mai somoke May 20, 2021 wo mai sawo ang yawo mya sarini 3 pm wo mai sawo ken ro pho no jan jan ni Gmail lo check ke nai di no ko bodi ke mail ta mai sok na YouTube ji hu mo YouTube team ro hu mo ken ro mai so mi ke comments ke yes siri di ke je mai so ya bu no comments ke siri di mai so ya kan to nai le kya bu proi na ya ma chungo main ke bo mail le job to tin se so nai ye ang asa ke yu ken ro mai so ya bu comments ke siri di ke phai di taw chung main thangye nai legrana main topics no manba panda so bo mail role bro hui pitong YouTube team role aborono silegrana ke nai de bo puilawa boroket manba panda bro bo mail hui mi abono sirio ke boroke bodike suyo you are receiving this email because we are updating the YouTube terms of service to clarify our terms and provide transparency to our users boro samoke bodise bo mail mai mulet mani bo panda wa inke jetawa YouTube terms of service no tuye chongsisa update sta ke motongo abono tuye joto YouTube user shono sisau yong nani bo panda oke ye bo mail le mahu imse ye sawo ingo chi sapio the terms were similarly updated in the United States in November 2020 these changes should not significantly alter your access or use of the YouTube service inge borote bodike sapio bo updates less counting for khele khepai mo se United States o November 2020 yo arfo tobo trewa mail bro hui pimo ke tre weha chono kam ke joto YouTube user shono kam ke sisau rio nai nibo pando ke tre weha bro mail quiz nam pinse inke bole nom chimai nang ta ya asa ke yo ang asu no pore subscribe ne bo nang ya no ko no sasa ko pore ye nai ke no ko tre ais le kam ke sem chimai ne inke phaide to chung to lawa mail no thang leina mak ma update sole bro khepi update stalet mak ma so abno taw nai le inke update staro ke boro se nai de bo number 1 facial recognition restrictions inke number 2 YouTube right to monetize inke number 3 royalty payments and tax withholding bo ketham updates no tuye se bro chungna mail huyo inke phaidi tawa no kya ke sayek nari nai matma ni kauthai makma sa mo solek live borole inke number 1 facial recognition restrictions imoke kehasu ne mkham no sningri mo ba mkhano pnuko mo abodima mthau mo tongo YouTube ni guidelines singo inka boroket manba pando boro nai de breaking ke mthau mo tong breaking ke use ke mi atong to boro browse nai de suite the terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission while this has always included facial recognition information the new terms make that explicitly clear
Ingke boroke body ke sawo nrao kehani photo ungba videos rono browni je bagrani permission kriyo nrao jeme modike aring mani nrao browni photos rao ba browni sapa rao videos rono layen rao jeme mo non YouTube channel rono rao upload keminiya ingke ada bro tongo je jeme mo brooks ni roni photo rono laye bagrani permission kriyo jeme mo jaga o use kiyo hamyama jaga chayama jaga ro abdima ro abdike use kiyo ka abdima ro nrao kemeya onai abdima ro kemose kawon ro mayo hasingke YouTube community guideline chiyo noni channel strike moimoni lama tomayo are khebo je background nai bro complaint ke asingke report ke asingke noni channel so strike moimani lama tomayo are min ro abdima ro takilaide nro je bro ni sapa photo use kepo videos ro use kepo no background permission sangye use kedi ba nro kaham photo khemong kile kaukre abule fair use mon ba panda YouTube allow tongo arfon no hamyama jaga jebimo jaga use ke asingke noni channels strike on imani lama so paimayu inke bo number 1 den no kaham kemchi menang na yang asa kiyo inke phaji toke number 2 thang legrana inke second number oke bodike sawo naidi boro second number oke YouTube's right to monetize YouTube's monetize kana inba pandawo jotoni rights tongo inke boro tres how YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program inke bole chongjo topasio no pasio YouTube jio chorang juga mayu esio chong joto chini monetize chini channel no chong monetize ke ye chong rang juga mai mani lama tongye chong joto si inke YouTube platform asingke joton ba pandawo keha rang juga ni mani platform chini authority tongo inke boro ke breke taw chong salai negrana inke chong YouTube wa income khone hasingke skang ni dio hasingke chong sio jeta wa chole tomo dio hasingke YouTube income khone hasingke chong puila 1000 subscriber 4000 watch hours complete ke paye chong chini channel monetize eligible khino channel monetize umpai mon yago ke se chini YouTube video so advertise pa ni start onai apo se chini income start hono inke tawo jebo bro samode hasingke jebo toy updates tawo bro samode hasingke boroke bodike sapito borok maisa all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program inke boro bro samode hasingke bodise nini channel discount chinyole discount chiyo hasingke nini YouTube channels monetize ongpai mo untho ongpaya ko untho nini channels monetize ongpho ongya ko ongpho noni jam jani channel so advertise phai onai start onai noni channel so advertise phai nai inke arfo je channels monetize ongya ko rocket maunai je channel monetize ongya ko ke ongi tonai rocket maunai noni channel video so noni YouTube video so advertise phai bi tongpho no je noni channel je non video che advertise phai rang income mo abo rang no rang maya ko nai abo rang ke YouTube team ro brawler nai inke je YouTube channel already monetize ongpai tonai ro abo ro ke je noni video che je sa phone income phai de abule no mai nai je monetize ongpai nai ro le je channel monetize ongpai nai bro ro le non video che je sa income phai ma abo no mai nai arpo je monetize ongya ko bro ro ke maya ko nai noni channel lo advertise so khe tongpo inke abo rang ke tai sa de YouTube team ro laru tu nai inke naroni je somuyo 1000 subscriber 4000 watch hours complete onai complete umpai man yago non channel monetize ke ye accept onai apply ke pay eligible umpai man yago ke naroni income mai nai no po start onai inke bolen ro kam kem chinang na ya sakyo second number 4 inke taw ke last ni bolas ni third number no chong salai negrana third number ke nai de royalty payments and tax withholding in saubo US tax information form no submit ke man ba panse US tax joni mani updates boro po nai de ri tongo for creators entitled to revenue payments such payment will be treated as royalties from a US tax prospecting and Google will withhold taxes where required by law inke nai de je sa income ada income je US income mo abunole borowo US tax government roni law diyo bro ni ain diyo bro je income mo US income le bro hold kenai inke bono tu ya no already skang videos nampaye remote tongo je videos ne kongye ta se kana videos nai di US tax information form submit kyanai number pando bari ke nangsu mose je ta obo khya ko ke oi tonero inke te thaya kau
US tax information form les post po submit kinino abor okay je bro no ni Google AdSense account already snampaye tuinero no Google AdSense account snampaye tuinpai mo hasinke nrao bo form no submit kinin now ara ke nrao discount chole submit kare hasinke pura puthi miman on nung je tin tongpo YouTube chin kam kidi 24% tax mari abang sekarang ni videos pun nono already sampai kari ha kita upoci nono sasang pio nono dewa siri pio nono somu ikroy abo US submit kenema US tax form submit kenema last date 31st May bo last ni bo May ni last jora se tongo train now thio somu bangya aremi now kia kongke daifre videos naya now snung ya kia ladi noni Google AdSense account nampai ma asike inke je Google AdSense account taupos namya kho kyun to ne role kheni na ya no ma tawana di tension na ton na ya inke je khepaye AdSense account nampai US tax information form submit khe kho ke unge to ne no se bole aun nono sirim se third option ke bono ha third option samoke je US tax information US tax bro hol kenai discount singole je bro ni ainyo tomodi la ne mani low tomodi yo bro bo US tax laru nai je US geo income mo ke bo ke ma la socket my sir please make sure that you read the updates to the terms carefully. The new terms will take effect on 1st June 2021 for users outside the US je outside ni fatar je US ni outside fatar for example chung India ha Pakistan ha je US ni US state ni khoye tre state ni bro role boma je bro tawa update simo aboma puila bo talpaye discount tal June 1st June puila June chingo bo updates apply unai ye boroko sato ge discount 1st July 1 July 2021 chingole je bo bro samode kia apply unai bo updates are min raw nai de boro paha raw je samode ke kheru lai de raw ne US tax information form abuna submit kedi okay guys tinini videos le baso no bosisa updates no rona kam ke sirim se ada brula pore ni mai pipo nam jia pompi to mayo ake num so pipo no buzumaya kong to nei botong pio abun do pando sia no ko kam ke no sisra rimoni video se okay no be mali fine trebis kam videos bode samu videos no videos no rai samu jing katha yan jora nai to mon bot pando no juto no khachang